projekat koji nas poziva da se svi ujedinimo u jednoj pesmi, koja je u ovom slučaju himna Evropske unije, a to je Oda radosti Beethovenova, nas u stvari treba da bude jedan simbol, jedan znak jedinstva kome smo svi mi ljudi, u koje smo svi mi ljudi. Kao što u muzici, muzika ne može da postoji bez različitih tonova koji međusobno se odnose, međusobno su u odnosu i tek onda stvaraju tajnu zvanu muzika. Tako i mi ljudi, mi smo svi različiti, ali smo pozvani da u tim različitostima se ujedinjujemo.